bino akukuba bloka watandikira mu kiwena kya kumeka? P3. P3. P3? P3 wale ku myaka ngemeka mu kyokusatu? Myaka nga 10. Watandika kuba matafali? Osobola okufuna akasente? Osobola okufuna n'ebeesawo kufuna school fees. P3? Wa P3 asobola okuba matafali? P3 mbeera naye antuusa lwakuba naye tisobolayo nasala okwega okuba. Eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abatuwaga tusema bye mukola lienda kundita. Eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema. Omulungi ali kwa YY Media kyabe ekyokola okubanga tugoberera tizaamu amaani. Sasa abaya kabaka subscribe na tugo aida subscribe like and share our videos. Nizo we muyazidi yoli sigi. Owe buside omikado. Tutandi sokola tuize mu buto. Oluvanyuma lw'okumala akabanga nga twayemerera muku mwidi Burundi. Ntimbere nga mugole nga njaguze emyaka 15 mu mawulire. Mbere nga tikola. Era ntwala mukisa guno okwebaza abona bambi abangamerako abampa ku buyambi okunsobolesa okujaguza. Nadala bakaire bango okuva mu nsi abazungu eyo babi mwangamira ku Katonda abirizirewo. Abana Uganda n'abantu abebusoga niga nga yensinzira. Tutandise bukaku okola emirimu gyaife era nga tutandikire mu district Mayuge. Mayuge eno eriyo omwana yidi okukyayira kuku mwana muto wabula ono akuba matafali okusobola okufuna school fees asima P5 wabula ona abazerebe tukitegere ko tebafuna ko butagemagana baba ni mama ngati bagemagana amukere yaje omusaada yabanga tasobola kuyamba baana bebalika era nga omwana oto mukyayira tukobere kuku kumbere eno tumwaga ineno aba ni baba wo muto wabula ngembera tinungi twenda tukobere kuku muvuka nono Magumba cameraman wange seta togere kuku ni togere kuku no musaada ono nga we muri kumbona wano wakuba amatafali gano awo wakuba amatafali oligabona manje awo no P5 amaina goni one Magumba Regan okobachi zirambera obulamu bukobachi embere lyetya mbere lyawo etyo bankobera ati okuba amatafali okusobola okusoma. Lwaki watandika bino ebyokuba amatafali ngoka ali myaka mito? Mbera naye antuusa wano bazali bange bayawukana ni baba mama yajaja baba yena embere lyawo etyo kati nasala okwidayo baba ngo omuto okweyikizaako kweno. Osoma kyakumeka? Soma kyakutaano. Isomero ki? Waya Primary School. So tukobere ko kusoma pigwa no embeire beretya okukalubirizwa. Kalubizwa kube kwa amaani ino. Era okusoma okutuuka mu P5 beire ngumu. Somesa olwisi bakwawo ko batisomako atukola kuku wano ebindi naleka buleke kyova bona ku block okwebeesa okusobola okusoma. Bino akukuba block watandikira mu kiwena kya kumeka? P3. P3. P3? P3 wale ku myaka ngemeka mu kyokusatu? Myaka nga 10. Watandika kuba matafali? Osobola okufuna akasente? Osobola okufuna n'ebeesawo kufuna school fees. P3? Wa P3 asobola okuba matafali? P3 mbeera naye antuusa lwakuba naye tisobolayo nasala okwega okuba. So buti obyega otya? Kati natandika nabona nga bakuba kati negema kwaba bakuba bloga batandikanga okujja nabo okupanga tano olutu aba nabo batandikanga okumpa emirimu adjo somba amadi jo kola oti najjo okuvaawo ngandi zeno okuba ngazena aliza nasala wongole tandika ofulumya gange. So tukobere ku ona kulolu kujja okuba amatafali otandika otya
tukobere ku wova waka ojala bigodomola kusoma amaadi osobola kusoma amaadi male osobola kutema itaka mali tukobere ku bitani olunaku luba lutya malo otuuke wano okukubagano gold times okufulumya obitandika otya kati osooka oterezaawo olyatema itaka bulungi asoterezaawo watemawo itaka omala okutema itaka kati oba olijasomba amaadi otyankenga oba olinda gagwe kyoyendaawo kyokola kati oba olijasomba busombe wafuna olunaku lwo oti no ndijatyanka butyanka buloka ndija tyanka itaka ndibonga bulungi ndibwike ibaawo nga irungi nga wenjijafulumya lijja kunanguira so butisawe no ndikubona amaadi ero galwira okugwa butiwa amaadi oligatolawa ligatola kubowa ojja wa okuvuga no wali kubira amatafali bowa niweri tiwa wanvu ino bowa eri kuwa wanvuku ai katimba era wensobola okutola nzira wandi wenja toko waino mukusoma gano maadi era kikoya kubanga distance nene kubanga nyo okutola ebidomola okubitusa wano nga nkoyemuko tako okutyanka wano okufulumya buloka awo kati ndese okuku ebyo idda kunkolerako kati ekyo ekiwamu nga kabirindirayo ntyo ndyo enkubayo ku olunaku gaba naago buti wano wotyankira wano bakupangisa obupangise obola akuwa buwate kubaana amatafali anti buti baba wane nazirawo kati wano ndina gwenkolera yakola tukube wano tudagabana mukwocha yakuwa wano yakoba ati kubaga amatafali muli kujja kugabana amatafali mukwocha so otukobeire nti owona wajja amaadi waida watyanka wasima itaka dene watyanka wasinga kuba bukalu bwino mukuba amatafali wawubonanga okumena ino ng'omuntu mu myaka gyo kati gana amaadi gamena ino kusoma n'okutyanka itaka n'okujja amaadi lwakuba amaadi gano distance nene okugatoolayo okusomba kyova obona gamena ino ojja okusitula ebidomola ebibiri okubituusa wano ng'ekifuba kino oliwulira nga akoyeemuuko so buti olunaku osobola okuba amatafali nga meka nga bije mu mbeera eno yobaamu ey'okusomba amaadi okutyanka okufulumya osobola okuba amatafali nga meka okubayo 5 okuba 5 so omala okuba 5 buti ku isomero gyali ku isomero kasaka buli kasaka amala okuba itaka lino kubanga nasooka najjayo ku isomero natandika nasoma wiki eyasoose ai kati bandiziza balikwetaga school fees bona bandi nga tiri bulungi bakwera school fees ku isomero benda sente ng'emeka sente debenda mitwale 10 n'emeka 15 nga daki school fees nga itere kubire kozi biki ebindi byetagisa ki ebindi ku isomero byetagisa ebindi bakwetaga duma kubanga omabuji duma benda sente aba benda dume kuba twalira duma kali kyotwala kasi otwala duma oti oba bagule duma baba ko eda duma benda sente imeka wona eda duma kubanga twala ekiro tamu endala twala ekiro 10 kati oba oyenda kusasula tamu dando neisa kasula ekiro 3 otwala kiro 3 wadaku nedisa so olusi bakubanga ati duma otasobola kuleta duma otuwa sente mu sente babenda sente imeka okunwa buji ku isomero wona okunwa nga tubalire walala ono otole emitwalo 3 etamu endala nga buli kimu kyancho nojasoma tamu ndala ngeze kyebakubanda ni school fees bajase mu byakunwa byonka nga tubalire walala wona byona ku isomero mitwalo 3 tamu ndala so buti sawe no bakubinza olwa fees waira waka buti bene bali kukola obifuna otya byotabairewo bene bali kusoma iwo lyeno lero wakuma kati wabalaza
lero abalaza bene bali kusoma iwozirajo bali kali ndi kubalere iguru do bloga ndafuna mukwano gwange ajeyo kwisomera nkope ku kumistabo kye bane basomya ku babisemu nambiza mchange ndivezinga ku aya wobanga tofuna kukalubirwa kwa kuba nti ojo okutuukanga baino basuba kusomye ku ebintu tikalubiriza okuba nti ojo okutuuka nga baino bakusomye ku ebintu ono onakwelere notice okukopa osobola okubitegera bulungi yakubi kutegeeza bulungi ngaeyo mwene wandibeerewo ng'omusomesa ali bisomesa andi katera babandiziza kati maisobola kujja kwisomero kati wanfuna oyo na obandiramu okuwawo ambitegera kuko yamba notice ezo nze mwene adisoma wabasobola okudindiriramu yadindiriramu okwo kati nti awo niwe najja kwisomero babandiziza bati balikwetaaga school fees ate mba muzira so okobye mukwalo oti ate isomero baidye nakuyo baidye embeera yobitamu nti ozira buyambi bumala ozira abantu bakuyamba nzira kyobona nagema akatiba wagema akatiba kikambwe buti okwokya omala ibanga kimale wayo kya okwokya anti kati bula kwa diweze nga obadde tuli kwana nga diweze n'omugega wange male ni awo twayokya so wano okwokya musobola kwanga muli kwenda buloka imeka okwatukwana buloka kasanvu okukuba buloka kasanvu kisobola okutwala ibanga ki myezi ebiri buti okusoma kwisomero bakuba oti muguminkise nga mukundi kuba amatafaali wetulitunda ndeeta school fees be kati wendi kuba okugano gajja kaleme mmale nalo okolaki memale ngakyuse kati wenkuba ku leero bana nfunayo ku omugega gange nampayo oba mutwalo nentwalayo kwisomero wiki nganda nasomayo ku wiki kati wiki airako mbatija mba nkuba yagandi kabiga kale mali nga bikambwe oti olumuganda wa babawo munafu mu byenfuna tasobola kukuyamba yovuira tasobola mwena akola biki ebimubeesawo mwana ali awo atyo ali bibyo byakyalo ali awo atyo byakyalo yena bamugemera kubugemera wafunayo kwa kabimbi yalima kuko afuna olukumi wazalibwa ne baganda bo bameka baganda bange bali batano niwo omukulu oba eri abakulu abandi nze omukulu niwo omukulu ayi buti olikusumbukana n'okusoma bale banasoma bale abasigere basoma beti basoma mukusoma kuno owira weno oyenda okusoma oba ojayi buje kuba gavumenti ekuba nti abaana bajje ku masomero bempuli nende ino osoma nambi baganda bangayi dembere tuwetambula pulaze nanendo bagemeraku wena bikusobera nze nabinsobera gwe wenna alina ebizibu byekinansi ebikusumbuwa otambuddeko biganye Aji Kigundu omusomi w'edduwa yagenda okuwonya. Aji Kigundu asangibwa mu kibuga ky'e Mukono ku Katosi Road. Mukubire ku namba y'essimu 0708 nkaaga 0321. Ingira bulingirira. So tokanganiza omukulu waka. Aye niwo omukulu aye ebintu bikutambula bulungi. Iyo mu butobo mu mbera yolimu wali wegomba kubaki mbola mtu bani bitu wegomba mtu wensoma ndakuba kino igombola mu bwekyo wali oyenze tena ndakuba doctor kiko kubampiso kubampiso kuyamba abo abalwaire oja kulya nabiranga bwerere
mbe lwaki wayenda okuba dokita okubi owemwe muze abasomi bali awo bamaani lwaki wayenda okuba dokita? kale nenda okuyamba zandimuku omutima okuyamba kyova obona kyengamaku mbe kuzeena omusawo dokita nkupe ku abantu empiso nenda kuwonya ndowooza nti eri yakuba empiso mu buto yakukuba bubi yakuluma kakooti zenda kuba dokita zena nkubeku ku omuntu omwensasoze era kale negomba embeera daabwe liba litya dibanungi kikyo wegomba ku basawo? abasawo begombaku ebintu bingi nga ki? tibako ba mukozi kubaawo ino babe ino bazabisa byawolokosa baba bize ku mirimu gyabwe okubaka piso kutabulatabula engeri batabulatabulamu agamaka era bikunoona kale binoona embeera dawe dinoona dinonera tibyakiyaye so embeera eno obulamu bwe naaba tibukyusemu buno bwowangaliramu kuba nti oza school fees okuba okuba ematafaali wonaabanga embeera obulamu tibukyuseemu oba oli awo ozira kugemeireku iwe ebiseera bwe byamaiso oli kubibona otya? ebiseera byange byamaiso kale for example okusoma kwe kulema mu mbeera eddo ekyalo dde olimu eno nga butisana matafaali nga biremye school fees diremye kuba oli kubaku wano oli mu primary secondary kyetagamu ku sente eningi so wendika nti obanga biremye ngira kyeyindi yosobola okujyamu okuba oti oba biremye enja wano tujawo kyakola eno mu kyalo baana baina abatasoma batalakola mirimu ki egibabeesaawo? kujja mu bikaado kutema kulima kupakasa basima mukyanga gino emirimu gye bakola wapakasaako okukwejuya lyona oli gyewakolako okufunako ku akasente akakubeesaawo? nakolaku wakola ki? natemaku ku ebikaado era oluusi ojja watemako ki obuzibu obuli mu bikaado? yayoku olunaku ebizibu ebyemu bikaado bingi muluisi musobola okujja mwatema badema basasula mwaja mwakola ndala yabalumire eyo biki kasana eno nsiyi oluisi mujja mubirimu enkuku enesiiwa kati okunaaba kati awo ebizibu babingi omu kyova obona ebikaado nakuba ndika njayo oku ayi tibyefasa ino mu myaka gyo kusinga mbaku wano buloka ate omukyanga gwona wajja kukwatikaku ku mukyanga? myaka gyo ku mukyanga kikyosobola kusima kutika mutoka? kusima ngeri yona kusobola ofuna kaimeka ng'osimye mukyanga trip nga bagitwaire nga batwaire trip andi kati mwana kirombe mugabanira naye wagati mwana kirombe gwomusime naye buli trip y'omukyanga nga emotoka eno obutono nga bagula sente ng'emeka? eryo kana akamotoka akatono akamulala 2 eno yebagula eno mutawuni nga baidanga bakanga mu omukyanga mitwalo 10 batwiba bwibe bagula eno mulala 2 mulala 2 akakamotoka kona sadabo nga bafere abo mukyanga abalangire wainde omukyanga yakwegayiriza ati leero gwaninye yakaba mitwalo 12 so mpagano omukyanga emotoka wosimo gwa trip babaga mu mulala 2 mwagabana munimwe na kirombe watwala okakaga be mwana kirombe atwala akasinga buko for example mwana kirombe ku mulala 2 atwala kwimaka atwala kumutwala iwe yakulekene ku 2 iwe osimye akuwa ku 2 aba ali kulanga baki mwena abakoze eki ndi mbolo okuba ni mwana kirombe obona akuwa ku 2 ana abantu abo ngati bangu banange byona so yo mukyanga bavaayo ni mu bikaado ina gabona ati bili kutambula wako tukoire gano kendire wano kati bakanga ayi gano tikakulwaza ino nko yolwala ekifuba anti olwala ekifuba bakuba oli kasitula olwisi
ekifuba kikuluma mu kale engeri yo oli kabeda mu wajaweera nino gyoba ogire mingi. So ate buti oide sawa imaka gano kuncho ndidya kuncho sawa ndala obeera onere ku kyayi abenka ali kuno mutandika otya omulimu gw'amaani nga toliire? andika kyayi mbenzira singuli abeerewo singuli munoire watandikirawo ku ubyenda byerere watandika okubika lubizanga eza kyotairemu atandika okubika lubizanga kasita omugega nga aneera kubanga yenagire kweyiya asana era memalawo nafuna ku kyokulya ajja kulya saawa 8 ku 7 saawa 8 ku 7 male akuwe kasente ofune ku kyokulya. Soko kubeku amatafaali go male obwire buli kujja omugega ateera nga tokubye nakoba ati so buti olenga yandiyenza okuyamba wawo oli obubye ino ndiwo mu kusoma kwa ndi bubi ino school fees n'entuusa wano eno baganda bange ono okubayambaku kubanga era buloka netubeesisaawo bino batuyambako ku byensoma kubanga ni baganda bange bona bali batyambutyame embeera tinungi byakusoma okusomako nenda okusoma aye school fees mumbeera eno y'owangayiramu eno y'obugubi mu myaka gye emito kiki osobola okuba kyobwaine mu nsi oti kino ndikiwayaako mu myaka gye emito nga nentamirwayo ate nze kyakola wewula owira nga okooye aye ate nga alina okola katonda wange waidye toliire wasoka wajja wasomba amaadi watabulatabulamu oku mu itaka lino eryakaze olifulumya toliire tolishuwa nti onaali ekyomusana kuba omugaiga akaali kwirawo yoli kukolera era omugaiga baana yasaa 7 demusuubiraku datera okwiriraku era avaawo nga akubira ati nsaa 7 ku 8 oba oli kuba buti nga saino oli kuba nga toliire owira mulenga endala eri kuluma oba ebyenda byanala endala yo njiwulira endala tosobola kugifuga bedowooza nti niwe batoliire iwe obulamu bwe bwanala nti obaawo beemu n'endala ezira ku olwo so owiraye ng'oza kyakukola nga alina okola olusi olumulaku okwawo dakiika 2 nakabineiraku ate okunwa amaadi nga toliire towira mulenga ebyenda biri kuluma nga muzaka otairemu okukamira konakona nono obunwa amaadi biruma ebyenda birumamu so abantu abakubona ng'oli kuba amatafaali naddala omwana omuto biki byoboogera byebakwogera byowulire eyo ebitali birungi? abantu boogera bigambo bingi akubeera embeera gyenimu ya buloka akuvumirira abakugeraku ebigambo ati famire yona yona baba wazirayo mama we ati yenkana aliwo famire ya baba wo eriko eziramu okubaliko ku bulungi tibanga abaliko ku bulungi bazanawo tidina gye bali nti aba bageme kuuku byakwerwanaku ezira kugemaku kwerwanaku kale kuba amatafaali kubamu okufulumyangamu okumale tuwayenga wofulumya obwire buli kujja kenda mugaiga atuuke kabiri akoba ati oli kumalanga ga bwire kale so embeera tyo weeri sena ayo n'omugaiga alifulumyafulumyaku kwayenga kikambwe
Choko otini kuisomera abasomesa baidinga okuba muko amatafali. Baidinga embeera tenungi. Nga ne yabwe yemwe nafuna akasente akambesawo. Kikambwe. Cameraman atubona ko ku matafali mwana no gali kubako huko. Omuntu ali kwa Wayi Media done mbere di babambi mu kyalo. Mwana ayenze ayenda okusoma ayo busobozi wazira. Abazira abandi musomaisa babufuna mu butagemagana era busaawe eno mama wazirawo baba wembera tinungi oba mama okuba nti azirawo yasobola okuba nga aje wa baba wo muto yali enga mwana mukidi omuntu oba ababe bamulema buti abamugana be banayamba so ali eno okweya kuba amatafali asobola okuba nga afuna obusente obwo kwisomero era gawo na amatafali ge yakakuba ku wano. Atukobaire nti nga woli kuwulira nti akuba amatafali gano bagabana n'omugaiga ubayo kya bagabana lero afuna akasente yatwala kuko ku isomero sobola yalanga embira tinungi wotogera nona ku lwa Mande lwa balaza ayitasobole kujja ku isomero tasobole kujja ku isomero olwokutaano bamugoba bamwizeeka nga azira so aliko baka akube ku amatafali tomana omugaiga yafuna ekifo kino wana amuwayo ku akasente asobola okujja yatwala kuko ku isomero obuuli awo so ene embeera tinungi ayo nembeera diba mu kyalo era nembeera diba dala mu maka amanaku oba nga bakulirako mu maka amanaku naddala g'ekyalo bona obuzibu abantu abaana babitamu okusobola okusoma ekinsanusiisa nti ye mwene talinga baana bandi kuba abaana bandi wabula nga school fees dizaawo mwena ebyokusoma gyassa abivaako yajya yataleka kutema bikaado nakujja mu bigroup ayona ali kulwana mu mbeera ey'obugubi yakolako ku emirimu egindi nga naddala okukuba amatafali aboneke nga afuna obu school fees atukobe mbona isomero butiri mwidi nga azira buyambi bwona era akuba amatafali ni wanaja tebali kujja kumunania nti lwaki olwireyo biki baidi bamubanda sente ate dabirano nyanga ate okunonya kukuba amatafali so obona obulamu tomani osobola okuba eyo emboozi y'omwana ono yakugema kwaka ali muto osobola okumuyambako okubambi wabona nga muwa akasente yataliko okusoma yaconcentratinga nga abakusomero nga tavaako ali mu primary 5 ayo kuba mupigano emberebere yakulwanagana atukobere nti bino byokuba amatafali yatandikira mu P3 primary 3 yayega ebyokuba amatafali nga azira kyakukola abusaawe ali mu P5 aye kulwanagana bagoba yede yakuba amatafali yafuna ku busente bagoba yakuba amatafali yafuna ku busente yawaayo okuku ekirooto kye nga abantu abona owirembwa yegomba okuba dokita aye mbona yalanga olugendo olw'okutuukiriza ekirooto kye bambi tirwangu mulimu hamp sinene yasoboka yetaaga essaawa eno jasi yetaaga ino Katonda okuba ku luuyi okubona nga amuyamba kuba ebyo byayenda okuba ati dokita ng'oli mu primary 5 aye nga tasobola kusasula sente daabuugi tasobola kusasula mitwalo 30 ge bakwenda ku isomero tutwidinga n'ekyo omusanvu anaatyamira bambi so wobe osobola okumuyambako oku asobola okutuukiriza ebirooto bye by'okusoma amatafali wetutuukire nga yakakubako ku gaagano agawera ako byonna kwakuba amatafali nga 15 sasa okuba nga ali matafali oba 15 200 ge yakakuba ku sofa iyo ni gana gali kukala so kale mbeera tinungi eriyo ebintu ebikumalamu amaani mu kyalo eno
So aye nga abatubeererawo nga tujaguza emyaka 15 mwebale bambi bye mwakola bya byonna Katonda abayirizeewo. Abatubeererawo nga tujaguza emyaka 15 Katonda abayirizeewo era tuba tudda kujja amaiso nga tukola emirimu ejja naddala gino ejja okuleeta ku mboozi edigamba ku bantu ba wansi. Kale oli bulungi? Kale so buli ssaawa eno ng'otoleko by'okusoma India waka eri etya? Otegeeza ki okuba oti India tinungi? Eryo ly'omusanga temuliire? Eka batera kulya mmere ki? Kiki? Idodo? N'obwita? Eka balya obwita ni millet flour na idodo vegetables loli banoga wansi wano bye balya tibakyusaamuuko bakyusa eki olya idodo waalirya gabona nga likutamya nga olina okulirya lyakutamya nga olina okulirya ate butyengo oyidde okuvaala kale so omuno gyali kwa Media tikujja kuswika gano eyo nemboozi ayo omwana ono okubye wa myaka emeka? Mwana wa myaka 15 asaba primary 5 ayo kuva mu P3 akuba amatafaali okwebeesaawo mbakube tujja kubiiramu emboozi eyo agema ku mutima osobola okumuyamba kuko leero Monday baine bali ku isomero yalebere nga yena ali ku isomero mu P5 atyaime omusomesa ali kusomesa nga balona n'abali einuma aye olwokuba nti aza school fees bamugoba ali waka ali kweya amatafaali akobera yenda okusoma aye azira busobozi